Budućnost navodnjavanja čine smart kontroleri koji korisniku nude fleksibilnost i nove karakteristike. Hunter sada nudi HC Wireless kontroler sa softverom koji omogućuje pristup sistemu navodnjavanja sa bilo kog mesta. Kontroler može da radi zasebno ili da bude povezan pomoću softvera. Na raspolaganju su modeli sa 6 i 12 zona. HC bežični kontroler ima kapacitet korišćenja 36 zona navodnjavanja i korišćenjem 2 modula za produženje od po 12 zona. Kontroler može biti povezan sa senzorom za kišu ili meračem protoka koji će meriti potrošnju vode i detektovati oštećen cevovod ili prskač. Ovaj uređaj koristi touchscreen display i ima mogućnost planiranja zalivanja na osnovu informacija vremenske prognoze, pri čemu se postiže ušteda u potrošnji vode. On prilagođava plan zalivanja prema predviđenoj temperaturi, količini padavina, jačini vetra i količini vlažnosti, kako bi se obezbedila maksimalna ušteda vode. HC bežični kontroler je namenjen profesionalnim izvođačima. Kada je uređaj priključen na internet mrežu, korisnik može imati pristup svom sistemu navodnjavanja preko softvera koristeći pri tom smart uređaj ili desktop računar. Montirani bežični kontroler omogućava daljinsko nadgledanje, pristup i podešavanje parametra vašeg zalivnog sistema. Nakon prvog prijavljivanja preko komandne table je omogućen brz pristup statusu, greškama i promenama na vašem kontroleru. Sa meračem protoka kontroler će davati korisniku upozorenje kada je cevovod oštećen. HC kontroler sa 12 zona konstantno kontroliše električni napon koji prolazi kroz solenoid elektromagnetnog ventila. Ukoliko je napon previše visok ili nizak, kontroler će vas obavestiti koji ventil ne funkcioniše pravilno. Sa ponosom predstavljamo HydroWise software i HC kontroler i radujemo se što radimo na unapređivanju tehnologije navodnjavanja. Podešavanje HC kontrolera na wireless mrežu. HC kontroler postaje pametan kontroler kada se preko svog softvera poveže sa internet mrežom. Korist vlasnika se ogleda u mogućnosti planiranja zalivanja na osnovu informacija vremenske prognoze, pri čemu se postiže ušteda u potrošnji vode. Korist izvođača se ogleda u tome što imaju daljinski pristup vlasničkim nalozima i mogu da vrše ručno podešavanje parametra. To znači da će biti obavešteni usled havarije na cevovodu ili nestanku električnog napona. Prednosti ovog sistema ogledaju se u 3 elementa. HC kontroler treba povezati na zalivni sistem, wireless pristup prema kontroleru i klijentov nalog na web adresi hydrowise.com. Podešavanje naloga je besplatno i kreiranje se vrši relativno brzo. Počnimo sa povezivanjem HC kontrolera na vašu wireless mrežu. Kada se uređaj uključi, pojavit će se prozor za priključivanje na wireless mrežu. Izaberite vašu wireless mrežu sa liste i pritisnite taster Confirm. Ukoliko uređaj u listi dostupnih mreža nije uvrstio vašu, potrebno je provjeriti da li je HC kontroler u dometu wireless mreže. Ja sam izabrao Home Wi-Fi mrežu. Unesite šifru za vašu wireless mrežu i pritisnite dugme OK na displeju. Prilikom povezivanja uređaja na mrežu, ikonica za wireless u donjem desnom uglu će početi da treperi. Povezivanje traje 30 sekundi. Dobijamo obaveštenje da smo uspješno povezani, pritiskom na dugme OK možemo pristupiti našem podešavanju. Da
bi završili naše ažuriranje uređaja, potrebno je otići na sajt Hidrovajsa ili koristiti aplikaciju. Sljedeće je registrovanje i pristup vašem nalogu. Sada je potrebno povezati vaš kontroler i vaš nalog pre početka ukucavanja parametra navodnjavanja. To postižemo na dva načina. Koristeći aplikaciju ili web pretraživač. Potrebno je otići na vašu kontrolnu tablu, klikniti na plavu liniju podešavanja. U polje serijski broj unesite broj koji se nalazi na poleđini vašeg kontrolera ili pritiskom na dugme status, pa zatim na kontroler status, gdje će u gornjem desnom uglu biti ispisan serijski broj uređaja. Nakon unosa serijskog broja, kliknite na link to controller. Ovim smo u potpunosti završili bežično povezivanje na kontroler. Podešavanje kontrolera bez wireless mreže. U ovom primjeru imamo 3 zone navodnjavanja. Zona 1, busen sa rotorima, zona 2, jednogodišnje biljke sa sprejevima, zona 3, žbunasta vegetacija sa MP rotatorom. Ukoliko vam treba pomoć oko intervala vremena zalivanja, koristite Hunterov kalkulator vremena zalivanja koji možete naći na sajtu Huntera. Podešavanje se vrši na sljedeći način. Pritisnite Settings, pa Run Wizard. Izaberite Offline. Korak 1 se odnosi na podešavanje vremena i datuma. Prvo unosimo datum, nakon toga vreme. Korak 2 se odnosi na izbor glavnog ventila. U našem slučaju nije ugrađen. Korak broj 3 se odnosi na određivanje intervala vremena zalivanja svake zone. Ovdje vidimo da je vreme zalivanja 5 minuta i mi ćemo podesiti da ono bude 15 minuta. Korak 4 se odnosi na vreme početka zalivanja. Važno je izabrati opciju Every Program Start Time, koja se odnosi da svaki program ima vreme početka zalivanja. Zona 1 potrebno je zalivati 30 minuta. Izabrat ćemo dva različita vremena startovanja, zato što je maksimalno vreme 15 minuta. Kao što vidimo, postoje dva startna vremena, u 8 i u 8:30, ponedeljkom, sredom i petkom. Zona broj 2, početak zalivanja je u 9 sati, ponedeljak, sreda i petak. Zona broj 3 ima početak zalivanja u 7 sati i 30 minuta, utorkom i četvrtkom. Namešteni interval zalivanja je 15 minuta za svaku zonu. Kada smo završili, pritisnemo ikonicu Home. Ukoliko je potrebno da menjamo interval zalivanja, možemo to uraditi na sljedeći način, pritiskom na dugme Zones. Vidimo da su 3 zone obeležene zelenom bojom. Pritiskom na zonu 1 vidimo da je interval zalivanja 15 minuta 2 puta dnevno. Zona 2 vidimo da je vreme trajanja zalivanja 15 minuta. Ukoliko želimo da povećamo vreme, stisnite Runtime, obrišite 15 i upišite 20. Izmena je izvršena. Zona 3 ima vreme zalivanja 15 minuta sa jednim početkom zalivanja 2 puta nedeljno. HC kontroler pune prednosti ostvaruje povezivanjem na wireless mrežu. Također postoji mogućnost podešavanja bez wireless mreže. Sve ovo čini HC jednom izvrsnom upravljačkom jedinicom za unutrašnju upotrebu.
Najčešće greške prilikom povezivanja uređaja na wireless mrežu. Uverite se da li je kontroler u dometu wireless mreže. Kako rešiti greške prilikom pokušaja povezivanja na wireless mrežu? Provera da li je kontroler povezan na wireless mrežu i da li je lozinka tačna. Provera vrste zaštite vašeg rutera. I uveriti se da li ruter podržava 802.11b ili G wireless mrežu. Počnimo sa proverom da li je kontroler u dometu wireless mreže. Ovo možemo uraditi proverom pomoću vašeg smart telefona. Postavite telefon blizu kontrolera. Iz menija izaberite wireless mrežu koju želite da koristite za vaš kontroler. Na ikonici za jačinu signala pogledajte koliko crtica ima. Ukoliko ima više od jedne crtice, konekcija će biti dobra. Ukoliko je signal slab, treba da pomerimo ili ruter ili kontroler bliže ili instalirati wireless pojačivač signala. Koje su to greške prilikom pokušaja ostvarivanja konekcije? Da bi se uvjerili da li smo izabrali odgovarajuću wireless mrežu i da je pristupna lozinka tačna, pritisnite Settings, pa Wireless i vidjet ćete naziv wireless mreže i lozinku. Ukoliko pritisnete na jedan od dva tastera možete ažurirati informaciju. Da bi provjerili vrstu zaštite vašeg kontrolera, pritisnite Settings, Wireless i Security Type. Namestite na Auto Detect. Uverite se da vaš ruter podržava 802.11b ili G wireless standard. Prilikom povezivanja kontrolera na wireless mrežu, ikonica za wireless u donjem desnom uglu će treperiti. Povezivanje traje 30 sekundi. Kada se uspješno poveže uređaj, ikonica prestaje da svetli. Kao što vidimo, uspješno smo povezani i pritiskom na taster OK možete početi sa podešavanjem parametra vašeg zalivnog sistema. Deset prednosti bežičnog kontrolera. Mogućnost upravljanja sa bilo kog mesta. Softver omogućuje brz pristup sa bilo kog mesta. Daljinskim programiranjem se izbjegavaju skupi izlasci servisera. Unapred predviđa zalivanje. U zavisnosti od tipa tla i na osnovu meteoroloških podataka možete kreirati ciklus navodnjavanja. Korisnik dobija 50% manji račun za vodu. Komandna tabla korisnika. Omogućuje brz uvid i upravljanje daljinskim putem. Možete vidjeti sve vezano za korisnički sistem, uključujući status, raspored, greške i promjene. Jednostavan za korišćenje. Touchscreen ekran i jednostavan softver olakšavaju upravljanje vašim zalivnim sistemom. Čak i bez wireless mreže imate pune mogućnosti programiranja. Nadgledanje protoka. Ukoliko na vašem cjevovodu postoji merač protoka, kontroler će korisniku slati obaveštenja na telefon ukoliko se protok poveća. Na ovaj način imate saznanja o mogućoj havariji na vašem cjevovodu. Ovim se sprečava nastanak štete većih razmjera. Otkriva kratak spoj ili prekid žice. Model od 12 zona konstantno nadgleda električni napon koji prolazi kroz solenoid ventila. Ukoliko je napon previsok ili prenizak, kontroler će vas upozoriti i informisati koji ventil ne radi pravilno.
Ova opcija pruža mogućnost rješenja problema pre nego što vaš sadni materijal propadne. Šema navodnjavanja i raspored. Štedi vreme na terenu, mogućnost ubacivanja tlocrta u kontroler. Ovo omogućuje brzo određivanje broja zona, količine cevi i ventila. Ovlašćenje korisnika. Određivanje ko može menjati podešavanja na kontroleru. Zaustaviti neovlašćene korisnike da menjaju parametre na tajmeru bez vašeg odobrenja. Evidencija upravljačke jedinice. Hidrovise sistem evidentira sve. Imate uvid šta je svaki kontroler zabeležio i mogućnost da vidite kada i ko je napravio određene promjene. Kratak spoj, greške pri protoku. Hidrovise promoviše vašu kompaniju na najbolji mogući način. Pomaže preduzetnicima da povećaju obim posla. Klijenti će vas rado preporučiti. 70% klijenata se prijavljuje za usluge upravljanja daljinskim putem.